Webale munonga twayongera kwakira omurundo gundi turyo muri Kabarole district turyo mutahuni Airport Patrol no kimanyangu tugihire time tuyino kujetorora mpora turhanu tubaza n'abatoro ntubaza mpora ntubaza urutoro ntugezao beitu kateito tuza kurubaza mpora nibatuwegesa ntugenda nturora emirimo kwe kutambura hano mu kibuga Kabarole haha ahunyemerire aha junction Ogo mahano guru kureba aha oguno mahano guru kuza Kamwenje wabali mutahuni Airport Patrol. Enyuma yanje hariya akanuko katare akampanga market. Akatare akampanga ne kamwe ahabutare obwo abasize kombe kwa gikurunji munonga aha omu Uganda. Baba nabahereza example byo butare obwombekirwe kurunji munonga buri obwe kureberaho akatare kampanga ne bakahereza nk'example. Kandeta huni nyamuhango eziryo muri omu Ugandeji ninche ezabasize kutunga akatare ko mutindo nkakali mutahuni Airport Patrol erizoba omu program ecyanga cyawe netwenda tukutware tubanze turebe akatare kampanga kabakakombe kabata nakashangwa side cyo mutahuni Airport Patrol nibirungi ki ebikarumu nibantu ki abarukoreramu kandi abarukorera emirimo yabo nibagamba ki turebe obuherezo kubutambwire abantu kubaruku tambuza emirimo ya bulijo na nebindi ebintu nyamwinji eby'abantu ba Kabarole bari kutugambira netwijja kuba ntubaza mu rutoro abantu banu batugambira ebintu kubikugenda na nyowe ninyega mu rutoro mpora obunkuruga hano ninyijambarara ninjja kuba nimbariza kimo rutoro rurungi muno deka tugende mpora twegeiteho tukutwara mu cyanga cya program tureba katare kampanga nuko kaha kandi n'ibintu ki ebiriyo nibanyeta Edmond principal farmer omutebekanisa wa program Webale munonga kutwegitaho twakwakira Ejini TV West nehinda kandi turyo nutuhindera muri Kabarole netuza kuba tuganiya n'abantu aba abarukorera emirimo yabo omukatara katurebe ninshonga ki ezibine nibintu cyeba kubane bahurira nibenda bikorwe nibintu cyeba kubane benda na munonga katare kabo kakira ha mutindo nkogo bibase kongerwamo kongere kutambuza speed emirimo yabo
kandi twamara kumanya ebyo tubase kumanya buzimazima n'ibintu twakwetaga kora kwimusya omutindo gw'ebyanga byitu bikabonera ntwija kuba tubazana abatoro kati hano mu town Kabarole tubazo mu rutoro n'endimi zone ziri hano abantu abarukunu abinji babazo rutoro nange ninja baza pora ningezaho mpora kati tito tuko aha so mbwenu twegiteho nibanyeta Edmond principal farmer deka tuzo mu katale kampanga tongere kuganiyana n'abashubuzi bako erizoba ntwenda kuba ntukutwara ubintu ebikwatirine nebyo mushuburo turebe obutare na n'imyanya erukorerwamo business ezemushuburo nyamwinji kandi yo wahati eyemerire ntuza kutandikira mu katale akampanga market akana katale akarukushangwa omutahuni eya football show kandi akatale akahango munonga omutahuneji wagerana sana n'obutale obundi oburumu bakugambira mpanga market omurubulenge rwizoba nohereza icyo kureberaho nkakatare akarungi munonga akayombikirwe je akarukurebeka kurungi okusinga obutale obundi beitu abantu abarukorera omukataraka bono bagira ngo tukwekiri ohiro hakataraka kurebeka kurungi aheru n'abantu kagambaho amarungi omundomu abashubuzi bine ebiruko bashasha baganga nyo cyalgonza maniso kora mukatala hano mpanga mazere emyaka 10 emyaka yo wamalaha noleba akatare kampanga kizire nikakura nakatakika harure akatale ko karungi atwatahire mutu akoraga betata tukubaliza ebintu byangire cyane ati nkaito abasubize kitube ntusaba akatale kora korana nsaba bembeze beitu bateke akatale ko mu wiki ebiro bibiri ko butalo obundi abasubuze abaheru bahija abebakade abebitoke kale nkabalimi beje baseseho mu wiki emirundi kebere neito tufuna abantu kora twakora twafuna yakasema nagira ngo kiresere customers babula emirimo yatandika kuba miche neji customer hano na renti abantu zibalemere abantu babati ya renti nyingi bona bayirukiramo enzo ezindi zona zisibire ati abantu tebakwije nabasubuze abamane tabaroho balimbichwe kabindi ato twatena abasubuze abamane aba wholesale nakatale kabakata korana atsabe batwere musoro bacuweho kwa katale korana aba batembeye abarukorera heru mukabire no mwenda bo bakorwe bata aba bahero nabo baliyo betuka kwa bayizire nko munda munu twena tukekoma kuma hamu soko ati no sanga twena ganagire antu batakwa kuba kuza heru batwara customer ati ko muntu asokta munda abandi balikora naba basarura ukora ebintu nkebe twekoma kumera hamu tukole bitechukuru muno kanso yakubenetekaho akatale akomuwike biro bibiri ko butalo obundi abalime babona beje basesa abekade akatale nkabwanka korana amabaragangi nyo kajumba Evelyn ndi musubuzi wa mpanga nintunde nkaitu nintero muranga nyiza TV West nintero muranga government tuyambe ekatombekera akatale ntusima bebale muno beto akatale amazima nko bugali ntubulwa musente twine ebintu ebike tebikumara kuba nibatukuwa matuleterayo akasente nkaka loan ko kutuyamba tukakora nka group kakatuyamba katuleterayo sente tukongera mu business yetu twakobeye tukura ine kano tolahara akatale kaitu karungi aba customer balumu betu nutubulwa mu capital niyo neburwa mu business yetu imweka abashubuzi tumwine groups zanyu zikubagita mukabasa kwerundaniraho capital mukehaza rone group tuzine betiti twenka nkabantu twine sente mu masaho gaitu nitwetaga hakire sente ziba nizurugira mu bitongole ebindi bitukwatero ito group tuzine beitu twina sente mu masaho gaitu ekikwatirine na kanso emishoro nachi byo bita kanso emisoro eterimbi mune kiriyaho
kwihaho alimo abamu bokunyigirizibwa abogambye medara batafune ubo mu butongole baitu bakapangisa abo nubo banyigirizibwa baitu kansu tuline kizibu cyamana munekiriya challenges ezinde zimwine security obuyonzo burungi security nungi kwa ikizibu kine kitwine araha abantu abokutundira aheru abantu abatembeye batundira aheru abakastoma nhono bagarukira yito munda tutukufuna abakastoma nacho kizibu kindi kiro kubandi batuyamba kakanso ba government ekalwe katuyamba ekatuyira abantu abo aheru itona tukayijura mukatale muno twakobera tukora sente zikira amabara gange ni Nyosanda William ndi executive cya Katale Kampanga ko mwebembezi akachiko kakwebembera Katale nkabebembezi mushangire challenges ziha omutwe twatungire mu Katale Kampanga bakatombekire ekintu kyo kubanza bataka imihanda ekya kabiri customer bwa kwijala mushaka nasire imihanda ne mbora ekintu ekinde twatungire abantu mu Katale batayizemu akatale twalitaka tasemiri kutandikira kusasura baitu government yatandikiza kusasura sa egnigi ege kintu kyatukora kubi kandi nkaito abatungire imyanya mu Katale tukatunga mu ikizibu abantu abandi baje mahanda abandi baje aheru hadi akatala ako kamalira nkafu abo ikintu iki cya customer kutamu Katale nazimera mu rutindo rwabuhinga nazimera mu rutindo rwampanga akatali yito abalimunda tukufunaki ba customer eki abakimu baija government yeja eta contain emiryango bikumi bisatu na byayongera kutwinaza kusisa Katale Kampango babitira aheru ya Katale government kama kuombeka balite contain bindi babyombeka biri yenyumu ko contain nga bikumi bisatu ebi tereke mu Katale kandi ekindi contain ne bikorwa muki harimo business biro business kandi zikusasura kanso zatwinaliza kimu egolofu zona zafwa Akatale kona kafogara kimu kintu ntukonka mbayiruka kuno mbajya kule akaba kurabusa twafune kintu cya kabiri Akatale kano akabatombekire kale ka bei bintu kusakira government ko kujyalne ka planningira tunuko kabayi balimba ntera inkensi ekora korayine kufoka Potro City kandi kuntaka ikara ulengo rwa city enyombe kabatombekire atege kintu cya talibaniza muno halba customer baitu abakwija kutanka mu Katale abandi nebeja batinamu mbarora Akatale ka bei mbamanya n'ibintu bitunda bei abo abantu kutinamu mbarora ka bei kuntukale ka bei ege kintu cyo talibaniza muno ekintu cya kabiri twafuna ibintu nkebukade kubituletera n'ibyo bikatuyunga twafuna nkabe bitoke tabafune twafuna benkoko mu Katale ebe bintu byone bukabura mu Katale ito to abantu saba government yatuletera abantu abebukade tuletera abantu akutunde nkoko aheru tuletera abantu bitoke kwa Katale kona kakoleki kabebizi nito tusole kufunaki bakastoma ebe bintu nibyo tangaine mu Katale Kampanga kandi ni nyongera kusaba kutira umuranga al government etuyambe etuletere sente zino abandi nezahabalimi abakolima kuonka nito mwakozere groups nkabashubuzi tikwetaga group kandi bwo kubanege mbalimi kuli nabo banza bakora group nereta sente ne bayimuchunguwa abalimi nerega babyali nereta ne bahimiyembe babyali nito to abantu saba sente ziye kwabali abo mbyari zemiyembe nito situletere kunwe situhe nito tutem business zaitu nito turagobaga akasenta akataitu nito tukabagarurege ngoko habe mucyale miyembe nebihimba atsende zegura abo mucyale bihimba nito situhe tustem kapito zaitu nuko nito kapito zaitu zikoleke zikorakorani ahubwo bitu ituwe na abenga batukora mu Katale mu bantu nsinganda sente zibalese bata district tizikurugaye abo kujya kuziyaye mtendero yezo nyingi muno bali bakaleta kuli no kwetorora bali bakalesa kukora nsaba gaiga mbazireta mbasa district abakozi wa government imbaziyo we bale munonga kuba okitwegisiraho namazima tushiryo mu Potro turiyo mu Katale aka mpanga abinja kuba rukumanya Kampanga market wabano oleba Kataraka enyombeka yako buzimazima okurugeranisa n'obutale obundi oburuho terimbi abantu Akatale turukureba aheru burijo tukoka ryo munda akabantu barukugamba waleto aheru kaleba Katale Kampanga noleba karukurungi konka challenges z'abantu bino munda ni nyamwinji wahurira nebetombita emihanda erukutemba omu levels ezahiguru abashubuzi naho ayi barukorera emirimo yabo emihanda ni mice kandi ekatebo mu mihanda etari mirungi omuntu kutemba kuza kugura ikintu ahiguru norutaro access ervere low mbajangwe imihanda bakata munce kandi bagito mu corners
bongera bagira ngo akatari omunda kari very expensive abashubuzi tubakine customers ahabo kuba aheru hari habatembeye binji na n'urukorero mu ndemishoro nekemurema obumwa kinga agenda n'ebintu binje bari kugamba katongere kutambura akatale kampanga kongera kurembozi yabo nungi rero tongere kumanyara ibintu ki ebikwasire akatara kaguma nitwe okiri nanye Edmond Principal Farmer.